Un grandioso atar de pavo. Mi irmão, jaluna de gran forma bendicionar pavo, bo jogar bo família completo e turbo amistad contacto e oponente nan. Nos tema para vetar de ta titular Bo Corazón. El texto de meditación tabisanos lo siguiente awe. Cuida bo maneira de pensar, mas que turcos que botin na mundo. Pa sobra, asina, bota determina bo vida. Provérbio 4, versículo 23. Nos maneira de pensar, ta coração de nos existência. E o texto de meditação ta dona-nos instrução noble aqui, para nos cuidar nos forma de pensar. Nos mester ta consciente que nos forma de pensar ta gravemente afecta para mais aspecto nan de vida. Por exemplo, para a família que nos pertenece, para a escola que nos abai, nos amistad nan que nos tem, e essa aqui diz par que nos a mencionar para mostrar aspecto nan que está de influência riba nos pensamento nan. É pergunta interessante para nos conectar com me por cuidar de mi pensamento nan, maneira o texto está indicar-nos a ainda. Para nós por contestar a pergunta aqui, nos mester compreender que cota vida. Para sobra, se nos sale for de uma interpretação errônea de que cota vida e compreendimento falso de je, e forma como nos lo cuida de nos coração, nos pensamento, ou a necessidade para cuidar de je, também lo está totalmente distorsionado. De acordo com a palavra do Senhor, vida não está simplesmente existência. Ou haloroseia. Ou tem nos órganos funcionando. Não, meu irmão. Vida está mais que isso. Está uma relação com Deus. E Jesus também se de forma aqui. E vida eterna que men conoce a Bo, el único Dios verdadero, y conoce Cristo Jesús es un abo amanda. Juan 17, versículo 7. A expressão de Jesus aqui está assim bem clara nos e ora e que realmente o texto de meditação está avisando-nos. Esta, com nos forma de pensar, lo determina nos relação eterna com nos tata do céu e com Cristo Jesus. E uma vez que a palavra aduna-nos claramente de conhecer e compreender que cota vida, nos lo busca também dentro para por compreender como para cuidar nos forma de pensar. E a palavra dizia-nos assim aqui. Já vosso está puro cava. Para meio de a palavra, comi a papia com vosso. Esta Jesus. Juan 5, versículo 7. Com outra palavra, a Bíblia está é fonte para purificar nos mente, coração, nos pensamentos e nos pensamentos. Isso significa que a palavra mes está desassi de pensamento que não está de acordo com a vontade de nos tata do céu. Ou
de nos intercedor Cristo Jesús. Y la palabra mes ta corregir y reestructurar nos mente. La palabra te muestra nos que Dios mes, por medio de su Espíritu Santo, ta transforma nos manera de pensar. Esta dice nos, y no la haga en manera de pensar del mundo aquí forma voso. Al contrario, la haga Dios transforma voso y dona voso una manera nueva de pensar. E ora voso lo constata Kiko e que de voso está lo que está bon, agradable y perfecto. Romanos 2, versículo 2. Señor mes, pues, lo donanos una manera completamente nueva de pensar. Y ese claramente lo llevanos na una relación con el mes. Un día parte extremadamente importante para nos analizar la expresión de nuestro Salvador Cristo Jesús aquí. Para sobra, esta visa nos así aquí. Si un gente tiene deseo de cumplir con voluntad de Dios, esta hañasa si lo que mi taciña ta de Dios, o si ta riba mi mes cuenta mi tapapia. Pues, es un cual cumple cabalmente esta Cristo Jesús, con obediencia no nos trata del cielo, tarda-nos de conocer que para nos por cuidarnos mente, pensamiento, corazón, intención y deseo, nos lo por logra ese a través de obedecer todo lo que cutata a revelarnos y cuemes tabizanos. Juan 7, versículo 17. Otra parte que está purificanos mente, tal lo que el Salmo tabizanos a ver tarde. Ma mia confesabo mi pica, mi no así esconde mi maldad. Mi di, haga mi confesar, Señor, mi faltanan. Anto, va quita mi culpa y pica. Salmo 32, versículo 5. Mi hermano, sa con pica maldad, of iniquidad, escondi de nos mente, de manera un virus que está ataca un hard disk de un computer. Para nos antivirus llama confesar. Finalmente, la palabra estamos nos compa estabilizar nos pensamientos, intencionan, corazonan y deseonan. Para concluir, Romana, pensar y todo lo que está verdadero y noble, justo y puro, agradable y honorable. Si tiene que cuta bon y cuta digno de alabanza, pensar y beseinan también. Filipenses 4, versículo 8. Mi hermano, a ver, Señora, muéstranos que no tiene excusa para que nos entorno esta familia, educación o cualquier argumento que nos portrece delante para quedar sin cuidar nos pensamientos, de cual mes derribanos na vida. Esta una relación con el Señor. Pero primeramente, analizar para vos si vos quieres tener vida. Esta es una relación con Jesús, que tiene todo conocimiento, sabiduría y solución para cualquier situación. En el momento que vos llegas a una conclusión positiva, sigue el paso e instrucción que Él dona-nos de su palabra y de vida de su justima Cristo Jesús. Nos oración para ver tata. Señor, danki
pasi pon clana nos que coten será vida e danki pa asie práctico tambe pa nos den vida di boiústima Cristo Jesus. Espírito Santo amplia-nos capacidade de compreendimento para nos cuida nos mente, pensamento nan, coração nan e desejo nan para não estar de acordo com a vontade de nos tata den cielo. E assim viva plenamente en su presencia. Amén y amén. Bendición, mi hermano. El mensaje que te llega por medio de Bo Canal es Palabra Actualizada.